Ingemeri cyangwa agapira ni amazina asobanura isahane nto ikoreshwa mu gupima umusaruro w'abaturage bazana ku isoko rya Rusine riherereye mu murenge wa Masoro ho mu karere ka Rulindo. Bamwe mu bayakoresha barimo abacuruzi n'abaguzi bemeza ko ubu buryo rimwe na rimwe buzamo ubujura. Ibi ari nabyo byatumye ku itariki ya 7 Gashyantare muri uyu mwaka ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge cyari cyatubwiye ko kigiye guca burundu iki gikoresho mu masoko yose. Iminzanira hari ku masoko ntibayigure bayikoresha, ariko mu minsi iraza tuzagenda noneho dusa naho tubabwira ngo ibi ntibyemewe ni mubireke tunabibaka. Nyuma yo kubashiza amezi 6 iki kigo kitubwiye ko kigiye gushyira mu bikorwa iki cyemezo nyuma y'amezi 2. Kuri ubu twongeye gusura aba baturage batubwira ko nubwo batarasabwa gukoresha iminzani ngo ntibashobora kuyisimbuza ibi bikoresho byabo. Impamvu gituma tutakoresha iminzani ntago twese hari ubwo nza mu isoko nk'ubu nkarimo sinzongera kugaruka. Urumva rero sinagura uwo munzani wenda mfite nk'ibihumbi 5 ngiye nkoresha kubera ko ndi umukene. Ubwo ari uwo munzani wenda agura ibihumbi 5 nawe ugura 5 se nkakoresha iki? Ari akagemeri kagura amafaranga 500. Urumva ni makeya ntago kimwe n'uwo munzani. Mw'isoko nta muturage wagura hata ingemeri. Tumenyereye ingemeri. Ubu wazana inuza umunzani ntago mwakoresha? Oya ntago twakoresha. Kubera iki? Ntago tuba tuwizeye. Tuba twizeye ibipimisho erega agapira kamenyeranye n'abanyarwanda. Abanyarwanda bamaze igihe bakoresha ingemeri kera hari bagaho rugano ivuyeho haza agapira. Ubusene bw'urwa n'ikinaze mubari. Ariko yari ingemeri nziza niyo nkoresha. Urumva yemerwa. Nawe by'ingemeri y'ubuce ntago nyikoresha ngewe. Ariko bariho bayikoresha babajura bari muri iri soko. Inge ukuntu mbireba kubera ko ari nabyo ushoboye kuba nabarisha. Nakoresha ingemeri kubera ko nshoboye kuba nabarisha. Naho munzane nushoboye kumenya gusoma azi imibare yabyo. N'agapira ko niko kemerwa keza ugakorera umuturage akagemeri keza kagaragara. Buri gihe kandi uranaheze sinanaguranye nk'umukecuru mba nishakira agasabune mba nishakira kunyu. Ubwo rero ntago nawe niko byemerara umunzani urahenze. Umunzani urahenze ku mucuruzi ucuruza adandaza ibishyimbo. Usibye no kuba abaturage bavuga ko badashobora gukoresha iyi minzani kuko ihenze ngo ishobora no kubateza igihombo bagereranije n'uburyo basanzwe bakoresha aya masahane yabo. Uko bakoresha amanyanga mu gapira ni nako mu munzani naho haba y'amanyanga. Ibyo byose birahaba. Urabona wenda nk'aka gapira ka ubundi akaka ntekereza ko gapima ikiro n'utuntu duke n'irobo. Iyo uguze aka rero ubuzi ko uguze wenda ikiro n'ikindi kintu gikeya. Ariko niba bakagurisha wenda hano 600 ikiro kikaba kiri bugure 500. Uri bubuhenzwe pari raporo wiko ari kuba witwariye aka gapira ukawutwaye mo inusu irobo, ariko uraza gusanga ku munzani bashobora no kukwiba amagaramo ugasanga bya bindi wari usanzwe ugura utabitahanye. Kuko mubireba twari hano mu isoko rya Rusine mu karere ka Rulindo aho twarimo tuganira n'abaturage ku mikoreshereze y'utu dusane bita ngo n'udupira. Bamwe bagiye batubwira ko utu dusane ngo tubafasha kunguka, bagiye batubwira ko nubwo wamuhanga umunzani adashobora kuwukoresha bijyanye nuko ngo niyo bamenyereye ngo umuturage ngo ntagashobora kuyikuguraho. Benshi bagiye bavuga ko umunzani akenshi inahenze cyane, ngo bityo bakaba basaba ko ahubwo hashyirwaho uburyo inozwa kugira ngo nimba umuntu akoresheje agasahane biyo byumvikanwaho ndetse n'aka gasane kabe kajya mu bintu bipima byemewe hano mu gihugu. David nzabona impa Isango Star. Asundi mama ubu mwitwa bande? Yesu we. Nukugomba no kuvuga izina ryanjye. Sijaba byiza se. Nitwa Mukankuranga Margarite. Use mufite imyaka ingana? Nabuze 53. Watangiye ubucuruzi bwawe ryari? Natangiye gucuruza muri 64. Nigaga mu wa 3.